2010, naging presidente ka Rotary Club of Iriga and awarded by Rotary International as an outstanding president during my term. Award po yan, naggagalin po yan sa Rotary International. And main motto po, kuya, na Rotary Club is service above self. So yan po sana, serbisyong pansadiri, talagang itinatao po na mo, suyan iba. Bago kami, suyan muna po mga tao. So amo po yan na-mold, naging leader ako, naging presidente sa Rotary International bilang usad na servidor sa mga komunidad. So after which, naging po akong presidente man ko United Architects of the Philippines, irigaring ko na the chapter from 2010 man. Then pag 2012, nagtiwala na naman sa United Architects of the Philippines National Office, kaya ginibo po akong regional president kung amin na arkitekto sa Bicol Region. Sadto po pag plano na mo or sadto pag meeting na mo, we normally meet ginigibo po na mo kung paano mapakaray usad na rehiyon, usad na syudad, usad na banwaan. So sabi ko po nga ni, ano nga nakuta nagtatabang ako sa ibang lugar, ano raw, ta sa